Mati yung last. Last one. Mati yung last. Maya payabak po kay kayungan, sablang kapatad king kasalpantayanan. At syuta na po ngeni, king kapat ng Domingo ning pamay nyubling mebye. Hiting kapag masusyan, aw santaya mo naman pong Domingo ning mayap apastul. Kaniting banal a kapag masusyan, yabetala po karingke katamong panalangin, ding makatuking kayadwanan. Para king kaligtasan ning balang metong kekatamo, laban king COVID-19. Para king malagwang kapaldanan daring kapatad tamo, miyapektuan kaniting coronavirus. Para mo naman king kapayapan daring kaladwada, ring kapatad tamong mituran kaniting pandemya. At para king kaligtasan daring kekatamo, ganaganang frontliners. Makanyan mo naman po, yabetala ka rin kekatamong intensyones, ding makatuki. Para king kapasalamatan dari, Marisa Roque, kambeding kayang pamilya. Teresita Go and family. Jocelyn and Diomedes Regis and family. Rufino and Rose Estravillo and family. Marco and Ria Punsalan and family. Para king Aldo ng Kebaytan, Natividad Basilio, Joanna Marie Messina, Aaron Jire David, para king kalima ng Banwang Kebaytan, Alicia Leong at Kina Gatos. Para king espesyal ay intensyones dari Leila Abiog, Alice Galang, Jonel and Josuel Pamintuan, Mary Manette Pineda, Rosco Viray, Raisa Viray, Doktora Jelly Kiwa, Lenin Malang and family, Roy Songko, Dr. Patrick Sunga, Arturo Vitug, Elenita Vitug, Emmanuel Vitug, Dorothea Sibal and family, the St. Jude Tadeus Parish Pastoral Council, and the St. Jude Village officers and homeowners. Para king malagwang kapaldanan dari Pio Cesario Pingol, Nilo Udan, Paz Suwing, Jerry Hudson, Nicolas Montemayor, Annalyn Ocampo, Herman Simon, Elmer Trajano, Aurea Crisostomo Williams, Elijah Masbang, Nicolas Montemayor, at ding sablang kapatad tang masakit. At para king alangangang kapainawan daring kapatad tamong mayango na biye, di Norma, Eusebio, Francisca, Emiliano Sr., Celerina, Felicidad Malyari, Catalina Ginto Santiago, Maria Minerva Aquino, king kayang first death anniversary, Marcelo, Dolores, Roman, Mark Williams, Conchita Lorenzo, Abby and Mon Jimenez, Monica, Mikael Figueroa Santos, Met Austin Siapenko Simon, Perpetua de Guzman, Remedios Mercado, Vivencio Mangabat, Rustico, Angela, Seferino, Claro, Petra, Olivia, Rufino, Victoriana, Remigio Sr., Monico Velasco, Mirna Honrada, at ding sablang kaladwa king purgatorio at detang alanang makaganap papakarela.
Andeng bato nga pamilya ng Diyos, may tipon-tipon tamongan, king lagi ng ipa, ampon ng anak, ampon ng banal na Espiritu, Amen. ing grasya ng kinutamong Jesucristo, ing lugod ng Diyos, at ing pamakiyagom ng banal na Espiritu, manatili asanang parati kay kayongan. At keka antimurin. Pakamalan kong kakaluguran, king kataymikan da rin kay katamong pilubluban, at king mitmong kapakumpaban, kanakantalangin at sisyan ding sa blata mong kasalanan. At aduan tamo ing kalam ng pakalulo at kapatawaran ng Ginoo, batang maging karapat dapat magmasusi, karing banal a misteryo. Iyagkas tayo po ngening miyag nanagnan ng kapanisyan. Magkumpisal ko, King Diyos, amayupayang tutu, at kaya kayo kapatad, uling may kasala kong bina, king isip, amano at dapat, at miyayaliwang kakulangan. Uli nito, ipanigapu ko kang nuan a Mariang Kapilanman Birhen, karing sablang anghel ampon santo, at kaya kayo kapatad, ingi panalangin niyo ko, King Diyos, aginutamo. ing Diyos sa mayubayang tutu pakaluluwa na katamo, at king pangapataw daring kasalanan tamo, idala na katangan sana, king biye alang angga. Amen.
excelsis Deo. Manalangin tamo. O Diyos sa ibame, pasalamatan da ka king pamamyemo kay kami king anak mong Jesus, anting mayap ing pastol. Adwan me kay ka ing isundo na kesa ng lilingapan, isundo nung panintunan ding malilili, iuli nung pasibayo ring may bating. Bidbirano sugat ding may nasakit at pakayapa no ring salunan. Ingata no sana ring masikan at masanti nga pamikakatawan at tipunan mo ring sablaking kay kang epasabing lugod. Banmi ka metong mong kawan, lalam ning metong mong pastol. Itingan po aduan me king kapamilata ng Kristong Ginume. Amen. Pamamasang ibat, king libro ning dapat daring apostol. King Aldo ning Pentecoste, i Pedro tinalakadya, kambering 17 apostol, at nga nang migsalitang masikan karing tao. Ding sablang memalen ning Israel, sukat dang abalo king masalang tutu, king iting Jesus, ing pinakuyo king krus, ya ing gewa ng Ginoo at Kristo ning Diyos. Inyang dimdam ding tao iti, meligaligla, at ngarakang Pedro at karing aliwang apostol, nano ing sukat ming daptan kapatad. Pekibat ng Pedro Carela, payinggulot ko karing kekong kasalanan,
ing balang metong ke kayo, at pabinyag kayo king lagyo ng Heso Kristo, balang mga patawaran ding ke kong kasalanan, at tanggapan niya ing banal na Espiritu, ing kalam ning Diyos. Uling ing pengako ning Diyos para ke kayuya, at para ka rin ke kong anak, at para ka ring sablang at tsuking marayo, ding sablang awsanang lumapit ke yaning ginutang Diyos. Migsalitaya pang malambat karela i Pedro, king kapamilatan ding niyayaliwang pamagmatulid, at nga nang menablok karela. Iligtas yung ke kong sarili, king parusang daratang karing marokalahi. Ding keraklan karela, meniwalala king keyang aral, at tinggap da ing keyang sinabi, at pepabinyagla. Kanita muring aldo ita, ang galang at 2,000 katao, ring miragdag, king kabilangan da. Ingamano ning Ginoo. Salamat, King Diyos. Dalit apakibat, ing ginuyang pastol ko, nano pa yung kailangan ko. Ing ginuyang pastol ko, nano pang kailangan ko. Ing ginuyang pastol ko, nano pang kailangan ko. King dikot amalabong, karina ko papagpainawan, at king makapasno danuman, karina ko daralan, pagkaluba na kong bayong sikanan. Ing ginuyang pastol ko, nano pa yung kailangan ko. Tatayra na ako king dalaning katuliran, agpang keyang pengako. Agyang karing libis sa mapanganib, karin ko dumalan, eko numano balang, uling ika ing kakong katambayan. Ing pamarugmot tukod, ilang babiasikan ng lub kanako. Ing ginuyang pastol ko, nano pang kailangan ko. Misasadyayang pamangan arapan ko, king mismong akakit daring kasalang ko. Buntok ko, king laro kayayang lalanyan, tula ko makanyan-kanyan. Ing ginuyang pastol ko, nano pa yung kailangan ko. Pawang ing kaya panatlugod, ilang mamantabe kanako, ke kabaning biyako, at king balening Ginoo, manoknangan ko, king kapilan paman. Ing ginuyang pastol ko, nano pa yung kailangan ko. Pamamasang iba't king mumuna ng sulat San Pedro. Nung biyasa ko ang mibata king kasakitan, amiraraske kayo, agyampot ang darapat kong mayap. Bendisyonan na kayo ng Diyos para kaniti. Iti, yaing sangkan nung bakit inaus na ko ng Diyos, uling i Kristo mismo, dinala niyang kasakitan para kaya kayo, at likwanan na ko ng halimbawa, ban kanita, tuki ko king bakas ng delanan. Eya di napat nanumang pamikasala, alang metong mang kalaraman ameramdam karing labi na. Eya minablas kalibakan, inyang libakan de. E na inisip inggantiya, inyang pepasakitan de. Nune, peniwala na ing sarili na king Diyos, ingukum ang makatuliran. Dela na laking katawa ng Kristo, ding kasalanan tamo, kanitang pinakureking krus, ban kanita itamo, matetana king kasalanan, at mietamo king katuliran. King kapamilatan daring sugat at tinggap na, kinayap kayo. May ngari kong tupang melili. Dapot, ngeni, migbalik na ko aking pastol at talaingat da ringke kong kaladwa.
ing amano ning Ginoo. Salamat King Diyos. Talakad tapo, ban parangalan ning maya pabalita. Tamang po, ako'y maya papastol nga naning Ginoo. Balo ko ring kanako at ding kanako balurako. Ing ginumanatili kay kayo, At keka ang timurin. pamamasa king maya pabalita, agpangkang San Juan. Ligaya keka o Ginoo. I Jesus nga na, ing katutuan sasabihan ko kay kayo, ing lulub king koral daring tupa a edaralan king pasbol, nune king aliwang paralan, ing taong iti mapanakoya at tulisan. Dapot ing lulub king pasbol, ya ing pastol daring tupa, ya ing bubuk latananan ing bante pasbol. Pakiramdaman daring tupa ing siwala na, kabangaw sana laking lagyura, at pani mo nanala king pagluwalda. At nung alwal na nalangan, manimunaya karela at tukyande, ring tupa uling balure ing siwala na. Tapot ere tukyan ing aliwang tao, nuneta kasande uling ere balu siwala ing aliwang tao. Sinabi ni Jesus iting dalimhaga karela, dapot era ay tindiyan ning buri ng sabyan. Inya pa si bayo ng sinabing Jesus karela, ing katutuan sa sabyan ko kay kayo. Ako ing pasbol ning koral daring tupa, ding sablang di natang makauna kanako mapanakola at tulisan. Dapot ding tupa era la pakiramdaman. Ako ing pasbol, ninumaning lungub king kapamilatan kumiligtas siya. Malaya yang lungub at luwal at makatagpo yang pastulan. Datang ya, ing mapanako baya mong manako, makamate at manyira. Di natanggo, balang mikabye, bye alabis-labis. Pakamalan kong bininyagan, ing mayap ng balita ning gagatang kaligtasan. Kapurian keka o Kristo. Mayapayabak po kay kayong ang sabla. Maya payabak po amo. Kumusta kayo po? Mayap ko mo naman po. Ing ebanghelyo tamo kaniting kapat na ng Domingo ning pamanyubling mebye ning Ginong Jesus. Siguradong makapatungkulaya po o makaparikilya. King Ginong Jesus anting maya papastol. Ne po? Makapatentiyay ta. Nung ing mumuna ng Domingo ning Kwaresma, yapin ning pamanukso ning Diablo king Gino, at ing kadwa ng Domingo ning Kwaresma, siguradong transfiguration ya, ing ebanghelyo. Ing kapat ng Domingo, ning pamanyubli ng mebya ning Gino, makapatentiya, anting the Good Shepherd Sunday. Ne po, panayang makanyan, mamalis yan. Makapatungkulaya sugrado king maya papastol. Today is Good Shepherd Sunday. It is called Good Shepherd Sunday because the Gospel talks about the Good Shepherd who is Jesus.
Ngara po ding Bible scholars. Ngara po ring Bible scholars, ing pek kamasanting na kanong diling titulo ning Ginoong Hesus o imahi, larawan, Jesus king maya pabalita o king banal, akasulatan niya po ing pamaging maya papastol na. Agpang karing Bible scholars, ang pinakamagandang larawan daw ni Jesus sa Biblia o sa banal na kasulatan ay ang pagiging butihing pastol niya. Kalupa na mo puwari ning milalarawan kaya, king kekatamong pamamasa nganing Domingo. At kasabi na po niting Good Shepherd Sunday, pag masusyan tayo mo naman po, nganing Domingo, ing awsan tamong World Day of Prayer for Vocations. Po, Domingo na ning bukasyon, ngeni. Atin po kanong meto nga pastol, atin po kanong meto nga pari, ban kanita may painaway at makapag-relax sa king dakalawobra, king kayang parokya, inggewana, mintaya pa mo king beats. Ban kanita makapag-relax siya. Siyempre, uling linaut ya, inggewana niting pari, minisip ya, ban kanita makapag-disguise niya, ede akilala. First day na king beats, niting pari, inggewana, misulod yang summer outfit na ban kanita alang makakilala kaya. First day, abak, maglakad yaking buhanginan, bigla-bigla ti niya nga kakasalubong, adwala pong sexing babae. Inyang malapit na lakaya, natude ing pari nga dareting babae. Hello, Father? Good morning, Father. May pamulalaya ing pari, magtakaya. Mig-disguise na, pero kilala repa. Ot kilala rako. Nga na niting pastol. So the following day, the next day, mig-disguise siyang pasibayban. Kanita lakwas din nga akilala. Maliban king misulod yung summer outfit na inggewa na niting pari, mig-shade siya at mig-kupyaya. As usual, maglakad yaking buhanginan, asalubong na naman. Deti nga duwang sexing babae, makatupis naman. Inyang malapit na lakaya, kalupa na ning dati, natude iting pari, hello Father, kumusta po kayo? Good morning po. May nga lutuya ing pari. At ulingin na na ati isinggewa na lepita nala at kitna nala. Magtatanong lang ako sa inyo, buti kilala niyo ko na pari ako. Sabela pa mong may kibat, deti nga duwang babae, Father naman, hindi ba familiar ang mga mukha namin sa'yo? Di ba na nagmimisa ka sa aming kumbento? Ako si Sister Mirna, yan si Sister Banji, mga madre kami. Nagmimisa ka sa kumbento namin, ikaw naman, makakalimutin ka, Father? Nga dareting adwa. Paganaka po, king balang metong kay katamo, ikaming pari, makanyan mo naman puding madre, ading biye relihiyoso, kalupayo, tao kami mo naman po. Po, ulitan ke, kalupayo, ikaming pastolyo, tao kami mo naman po, enya eko magtaka. Potang may nakit kayong pari na malbesine. Naku po magtaka, naku mga bigla, potang may nakit kayong pari, tinyang kayabe, mamangan niya king restaurant. Malayo po tayo nimbitadya mo. Naku po magtaka, potang may nakit kayong pastolyo, na mag-jogging, mag-swimming, mag-gym. Naku, magtaka po tang may nakit kayong pariyo o pastulyo na mamalengkiya o mag-groceria, panauning quarantine. Naku po magtaka nung makabalita kayo o may nakit kayong pariyo na mamipi o mamlanchaya, kalupa ko. Tao kami mo naman po. Kalupa yun. Tao kami mo naman po, anti-i kayo. Inyapin po, uling kalupad na kayo mo naman po, tao. Paganaka na po niting Good Shepherd Sunday, niting Domingo, ning Maya Papastol, king eyo ke po sana kakalinguan, karingke kayong panalangin. Na po? In Good Shepherd Sunday, pawagana, paganaka na king balang metong kay katamo, king panetala po sanang gaganakan, karing kay katamong panalangin, karing kay katamong pangadi, ding eganaganang pastol. Ingbe pa magpari, biye relihiyoso.
Aminan tapot ali, balo yo po, ditak na lamo po ring tutong tutukiking bakas na ning Ginoo. Ditak na lami, kakaunti na lang talaga yung sumusunod sa bakas ni Kristo. At ditak na lamo rin po ring mita talaga, king biera, king kasuywan, king Santa Iglesia. Ing bukasyon, king bie pari, ing bukasyon king pamagpari, bie relihiyoso, mangailangan niyang katapatan at maragul malalam a sakripisyo. Inyapin po, the more that you remember your priests in your prayers, kaming pari, atin kami rin pong kakulangan mi. Na po? Atin kami rin pong kahinan mi. Dapat king sahog da, rin ke kayong pangadi, manatili kami king bukasyon ating wanan mi. Paganaka po, ding pastulyo, ding pariyo, ela po Superman. Ding pastulyo, ela po Diyos. Nakupin kay kayo, dakal kami muran po kainan, dakal kami murin po kakulangan. At nino'y mangat mo kaniti, ding kay kayong pangati, ding kay kayong panalangin. Pero makalungkot man pong sabihan kay kayo, baloyo, may mga ibang tao, may mga ibang parokyano, kapag ka hindi na meet yung expectations nila sa parish priest nila, tatabog na la. Ano? Lalawot na la. Putang, ede ikit itang standard king meto nga pari, di nga liwang tao, agad-agad, ala na. Lumawot na la. Mag-serve na la karingaliwang parokya. Inyapin, ing pari, bandang tauli, malalakwan niyang magdili-dili, makalunos naman po. Baloyo po, masakit ing pari. Masakit ing biye pari. Masakit ing biyeteng wanan mi at naking kabayat. Itamurugong manimbangan ka, ikang pari, mabayat at masakit, ewari. Atin kamurugong, pagbigyan, sigurado ating manamdaman. Atin kamurugong akamwanan, akwada nang mag-resign. Atin kamurugong eyayatu, suplado yung parita mo. Ating kamurugong eyayatu, maginakit no puking tutu. Peyali ka mo karela, marok nakakarela. Eda naman balo ing buong kwento, eda naman balo ing buong milyari, at nakaking katsura, imahi, ikang pari. Where will I put? Nganapin pong erap estrada. Paganaka, king balong metong kay katamo, eyo po sana kakalingwan karing kay kayong pangadi, ikaming kay kayong pari. Ban kanita, manatili kay pong tapat. Ban kanita, manatili kay pong banal at mayap. King biyeng tingwanan me, king bukasyon at tingwanan me. King apong Ginoo. Aliwa mo po ita. Aliwa mo po ita. Baluyo po tang pangadiyula ring pastulyo. Po tang pangadiyula ring pare. Lakwas miyang akakawangis, akakalupa Kristo kanita, king pamaging mayap apastol na. Talagad ka man po. Ipasyag daya pong ening kay katamong kasalpandayanan. Sasalpandaya ko, King Diyos, ang mayupayang tutu, linalang king banwat yato, at kang Heso Kristo ang anak ng bugtong aginuta mo, pengagliking upayaning banalay espiritu, ibayit kang Santa Mariang Birhen, linasa lalam ng upayang Poncio Pilato, mi pakuking krus, mete at mi kutkut, tinipaya ka ring mete, king katlungaldo sinubliyang mebye, pepaytas ya banwa makalukluk wananing Diyos ibpang mayupayang tutu, ibat ka rin magbalik ya naman keti, banmukum ka ring mabye ampon may nga mate, sasalpantaya ko king banalay espiritu, king Santa Iglesia Katolika, king pamisamak ding santo, king pangapatawad da ring kasalanan, king pangsublirang mieding mete, at king bie alanganga. Amen. aduanda mo, king ginuta mong Heso Kristo, ing iya, ing maging pastol daring sablata mong kapatid. Karing balang kayadwanan, ngayongan pong manalangin, Ginoo, kaluguran mo kami,
pakiramdaman mo ring panalangin me. Ulitan niya po. Ginoo, kaluguran mo kami, pakiramdaman mo ring panalangin ni. Ginoo, panimunan mo king koral mong tupa, ring sablang maniwala at tatanggap king kekang amano, at antimurin ding marayu pakaniti. Inya ang aming manalangin. Ginoo, kaluguran mo kami, pakiramdaman mo ring panalangin ni. Ginoo, antabayanan mo ring manalig king katuliran, at antimurin ding epaginulot king pamagbenggansa. Inya ang aming manalangin. Ginoo, kaluguran mo kami, pakiramdaman mo ring panalangin ni. Ginoo, manatili mo ang antabayanan ding kekang kakaluguran. Tuntun king hustong dalan at ibalik mula ring mebating karing lambak ning karalumduman at pamikasala. Inya ang aming manalangin. Ginoo, kaluguran mo kami, pakiramdaman mo ring panalangin ni. Ginoo, manatili mong antabayanan ding mibubuklat karing pasbulda, karing kapatadang at yuking pamangailangan, at antimurin karing makakilala king siwala mo. Inya ang aming manalangin. Ginoo, kaluguran mo kami, pakiramdaman mo ring panalangin ni. Ginoo, antabayanan mo ring magnasang makibat king awus mo, at ding pamenakit king bukasyon da king biye. Inya ang aming manalangin. Ginoo, kaluguran mo kami, pakiramdaman mo ring panalangin ni. Antabayanan mo ring manimuna king kawan mo kilubning Santa Iglesia, at pasagiwan ing sigasig da ring magpabayaking obrara. Inya ang aming manalangin. Ginoo, kaluguran mo kami, pakiramdaman mo ring panalangin ni. Iabetala po ka rin kay katamong panalangin ding makatuking kayadwanan. Para king kaligtasan ning balang metong kay katamo laban king COVID-19. Para king malagwang kapaldanan daring kapatad tamo miapektuan kaniting coronavirus. Para mo naman king kapayapan daring kadadwa daring kapatad tamo mituran kaniting pandemya. At para king kaligtasan daring kay katamo ganaganang frontliners. Makanyan mo naman po iabetala ka rin kay katamong intensyones ding makatuki. Para king kapasalamatan dari Marisa Roque kambening kayang pamilya. Teresita Go ating kayang pamilya. Jocelyn and Diomedes Regis at ingkayang pamilya, Rufino and Rose Estrabillo at ingkayang pamilya, Ria and Marco Punsalan at ingkayang pamilya, Raymond Aquino, Paraking Aldo ng Kebaytan Natividad Basilio, Joanna Marie Messina, Aaron Jire David, Paraking kayang Kalimanang Banwang Kebaytan, Alicia Leong at Kina Gotos. Para king espesyal ay intensyones dadi Leila Abiog, Alice Galang, Jonel and Josuel Pamintuan, Mary Manet Pineda, Rosco Viray, Raisa Viray, Doktora Jelly Kiwa, Lenin Malang and Family, Roy Songko, Dr. Patrick Sunga, Arturo Vitug, Elenita, Emmanuel Vitug, Dorotea Sibal and Family, Lydia, Rod and Cheryl Aquino, Paraking malagwang kapaldanan dari Pio Cesario Pingol, Nilo Udan, Paz Suwing, Jerry Hudson, Nicolas Montemayor, Annalyn Ocampo, Herman Simon, Elmer Trajano, Aurea Crisostomo Williams, Elijah Masbang, Nicolas Montemayor, at ding sablang kapatadtang masakit. At para king alanganggang kapainawan daring kapatadtamong mayango na biye, di Norma, Eusebio, Francisca, Emiliano Sr., Celerina, Felicidad Malyari, Catalina Ginto Santiago, Maria Minerva Aquino, king kayang first death anniversary, Marcelo,
Dolores, Roman, Mark Williams, Conchita, Lorenzo, Abby and Mon Jimenez, Monica, Micael Figueroa Santos, Met Austin Siapenco Simon, Perpetua de Guzman, Remedios Mercado, Vivencio Mangabat, Rustico, Angela, Seferino, Claro, Petra, Olivia, Rufino, Victoriana, Remigio Sr., Monico Velasco, Mirna Honrada, at ding sablang kaladwaking purgatorio, at detang alanang makaga nakapakarela, ipanalangin talaking Ginoo. Ginoo, kaluguran mo kami, pakiramdaman mo ring panalangin ni. Ngini po at bantaming sarili tang kapagnasan. Okay kaming malugod at maya pag-ino. Pakiramdaman mulat pagibat anting panalangin aning kay kang balayan at manano na sanang manatili kang maya papastul kay kabaning kay kaming pamipiyapya. Itingan po aduan me king kapamilatan ng Kristong Ginome. Amen. Manalangin kayo kapatid, baning kay kadamong daon, matanggap ya harapan ni Diyos ibang mayupayang totoo. Tanggapan niya saning Ginoo iting daon karing gamat mo, king ikapuri at ikaligay ning kayang lagyo, king kaya katamong ikasaplala at ning mabilog ng Santa Iglesia. Ginoo, ibayo mo kami kapamilatan dareting misteryo ning pamanyubling mebye. Manano na sanang ingalangang kupas ng obra ning kay kaming talapan at bus, pagdala na keng alanganggang tula. Itingan po aduan mi king kapamilatan ng Kristong Ginome. Amen. Ing Ginoo manatili yake kayo, At kaya ka antimurin, iyat na yoring pusuyo, makayat nano king Ginoo. pasalamatan dayang Ginoo a Diyos tamo. Iti karapat dapat at matulid. Tunepin karapat dapat at matulid ang pasalamatan dakang parati, at numan karino iba Diyos kingalanganggat lubos mayupaya, kapamilatan ng Yesu Kristong Ginome. Pupurian da ka king lubos maragulatula, kaniting panawon ning pamanyubling mebye, inyang i Kristo meging sakripisyo Paskol miya. Kaya di natanging munag ning bayong panawon, ing makabang pamagari ning pamikasala me pupus na, ing mi pahamak ayato,
mirinan niyang mitmong biya, ating tao misan ba may gawayang alang kakulangan. Ing tula ning pamanyubling mebye babayo ning mabilo gayato, kabangding sablang koro ring anghel karin banwa, daralit ding kang ligaya. Layon makyabe kami kingalang tuknang dang pamamye kapurian keka, at ngamingang kakanta. Tunay kapin banal o ipay, kayong panibatan ng sablang kabanalan, ulinita pagparalambume, ing pabanalan mo sa nareting ayin king espiritu mo, banbarake kami, malyari lang katawan, at daya ng ginuming Yesu Kristo. Bayo may daon kusang lub king pamaylas at kamatayan, kinuaning tinape at pepasalamat yakeka. Pirasune at binyene karing king disipulo at ngana. Tanggapan niya iti ikongan at kananya. Iti ang kanakong katawan, ami daon para kay kayo. Makanyan mo naman kay bad ni gapunan, kinuhaning kalis, pasibayang pepasalamat keka, at binyaning kalis kaning kayong disipulo at ngana. Tanggaban niya iti ikongan at minum ko kanite. Iti ang kalis ning kanakong daya, ang daya ning bayo at talanganggang tipan. Ami bubu para kay kayo at para karing sablang tao. Banket ang may patawaran na ring kasalanan, dapta niyo iti, bilang kapigaganakan kanako. Ing misteryo ning kasalpantayanan. Inyang ini gaganakan mi o ipaing kamatayan at wamanyubli ng bebya ng anak mo, naraon miya keka iting tinape ning biye ating kalis ning kaligtasan. Lain ming pasalamatan keka, ing pepalyarian mo kaming matampang dalagadarapan mo ban sumuyo keka. Mapagkumbaba ming pagambuam mo, kingi kaming ansa ng may sulo-sulo, king katawan at dayang Kristo ti ipuna na kaming anting metong ning banalay espiritu.
Ganakan me o iba, ing Santa Iglesia mong makalaganap king meto yatuban miganap yaking lugod. Kambe ng Francisco ake kaming Papa, i Florentino ingke kaming Obispo, i Pasiano ingke kaming Obispo Emerito at ding sablang pari. Ganakan miya naman ing anak mong inorma, ay naus mong meko nageteking yato. Antiningking binyag, meteo kambe ng Kristo, mirakayanan niya naman sana king kayang pangasubling mebye. Ganakan mula naman ding kapatid ming pepay nawan at manenayang subling niya, at ding sablang meyang unabi. Tanggapan mo sana king maligayang mong harapan, pakaluluan mo kengan. Gawan mo kengan, karapat dapat magkamit king biye alang angga, ban kaya be ng Maria, ing Birhen, indo ning Diyos, kambe ng San Jose, ing kayang malugod at tapat ay esposo, kaya beri ng apostol at ding sablang santo, isan Judas Tadeo, ake kaming patulunan, at inupad king malmong kaburian king keka baning panawun, puriyan dakat paligayan, kapamilatan ng Heso Kristong kekang anak. King kapamilatan na kambenat kaya ibang mayupayang tutu kagum ning banal ay espiritu pupurian dakat tarangalan manggaman kingalan angga. Ngene po, ante mong anak ng inampun, ningay katamong mayap apostol, maus tamong enike, yakaringa manong tiro na kay katamo. Ikabos mo kami o Ginoo king sablang marok, malugod mong ipagkalubing kapayapan king panahon me, ban king kasaupaning kay kang pakalulo, parati king may kabus king kasalanan at may ligtas king sablang kaligaligan, kabang mane naya kami, kambening maligayang kapanaligan king panyatang ng Heso Kristong
kay kaming dalapangabos. Uling kaya ing kayarian at ing kayupayan at ing ligaya, manggaman king alanganga. O Ginuming Kristo, sinabi mo karing kay kang apostol, ing kapayapan lalakwan ko kay kayo, ing kapayapan ko babiya ko kay kayo. Emo sana babalikdan din kay kaming kasalanan, nunelawan mo ing kasalbandayanan ing kay kang iglesia, at pamayapan me ampon bilugan agpangking kaburian mo, ikang mabibiye at magari, manggaman king alanganga. Amen. Ing kapayapan ing Ginoo, manatili sa kapilanman kay kayo. At kaya ka antimurin. Ipakita po ngening misasan metong tamo, king kapayapan. Kapayapan po kay kayo ang sabla. Niyo ingkay katamong mayap apostol Yesu Kristo, ing kordero ning Diyos sa milalakog ing kasalanan ning yato, nuwan laring mayaos king dulang ning kordero. Ginoo, ko matampang tanggap kaya ka, dapat igkasmiyaing amano mo, kumayap na ako. Katawan ng Kristo, Amen.
Talakad tapo. Manalangin tamo. O ipaming ngalananggang pastol, ingatan me, ingkawan, amikabos king kapamilataning daya ng Kristo, at tayran mo kami painturo king mi pangakong labuan. Itingan po aduan me, king kapamilata ng Kristong genume. Amen. Siklod tangan po. Ing oratio imperata laban king pamaglaganap ning COVID-19. Manalangin damo. O Diyos sa ipami, lalapit kami kay kaniting masipit na pamangailangan me. Adwan mi kay ka ing kambilan at ingatan mo kami laban king COVID-19. Ape pasakit na put me kamate na karing dakal ataw. Panalangin mi ngan tabayanan mo laring taong mi tutukan manintun panulo para kaniting sakit at mampat king pangakalat na. Kambilan at ingatan mula, ring doktor, narsis at ding sablang lilingap karing mi salunan. Ban makasuyula karing masakit kambening belwan at masabal. Panalangin mi laretang miyawa na, kumayap na lasan ng malagwa. Ingatan mo laretang lilingap karela. Pagkalaman mo lang alanganggang kapaynawan detang meyango na biye. Pagkalam mo ke kami, ingrasya mo kaniting masakit a panahon. Ban magobra kami para king ikakayap daring sabla, at ban makasahop kami, karetang at king pamangailangan. Panega po mi keka, ing patuknangan mo na sana, ing pangakalat na niting virus, at ing pangakabos me, karing takot me. Pagkala mo iti, king kapamilataning ginuming Jesu-Kristo ng anak mo, ang mabibiye ampon magari kambe mo, king kameto nga ning banalay Espiritu, Diyos, manggaman king alang-angga. Amen. Lalam na po ning kayampunan mo, magsakdal kaming magkanlong, o kabanal-banala na induning Diyos. Emo sana pisawili, ingaklis mi keka king kakulangan me, none bagkus mo kaming ikabos king sablang panganib, o maligaya at kanwanan a Virhen. Virhen de los Remedios induning kapaldanan, Ipanalangin mo kami. San Rafael Arcangel, Ipanalangin mo kami. San Jose, Ipanalangin mo kami. patulunan ming San Judas Tadeo, Ipanalangin mo kami. San Roque, Ipanalangin mo kami. San Lorenzo Ruiz, Ipanalangin mo kami. San Pedro Calungsod, Ipanalangin mo kami. Santo Cristo del Perdon. Pakaluluan mo kami. Ingino manatili ake kayo, At keka ang timurin. idukuyo ring buntukyo at manigapu king bendisyon ng Diyos. I Jesus bita sanang pasibayo kay katamo, kaniting banal ay Eucharistia, ing parati tang makatutok king kayang pasbul, makatuktok king kayang pasbul, uling yaing pasbul papunta king biye. Parati nakatamong panayan, bankatmuan king kayang biye at lugod, sumulong ta sana king biye at lugod ay ta. At bendisyonan ako nga ning Diyos sa mayupayang tuto, ingib pa, ating anak, ating banalay Espiritu. Amen. Ing Santa Misa miyampang ne, umen ako ngan ngeni king kapayapan at lugod Kristo. Salamat, King Diyos.